400. What I'm saying, I think it's good. Wat is hier nu wel? Heb je die gewone bok? Ja. Zij is vast. Nou, val hè? Oké. Trofee. Nou, even niet, wat reg is voor mij kijken. En ik hier na bij ons is ooit ja. Die ene keer wat alleen staan. Hier na bij ons, die naaste ene. Zij is vast. Herlaai. Ah, dood zijn. Zij is vast. Er staan een pakje gewondes in die middel van die trop. Sien julle? Ja. Staan hulle mooi stil as jy die regterkant sien kan klik. Sy flippin mooi skoot. Rarig waar, goeie steen. Ja, hier sal jy die eerste bok. Tweede bok lees vir my hier so lekker naby. Dan 3 en 4 hier voor. PJ, hierso lê so 4 of 5 lyke vir jou by Cruiser 3. Ja, dis reg skiestig is. Op pad na julle toe. Hier so fucking parmantige swart rammetjie by my. Seker so 200 meter. Kyk reguit vir my. Fucking mooi. Parmantig. Drie lekker hierso. Met die radio weer. Nou, ek sien nou rand af agter julle teen die draad. So kyk al klap hulle mooi kak hulle. Hey, fucking, daai is my fucking ultimate. Sien hulle, dankie. Ver is daai. Willem, kom in. Willem, Jy my net gou 'n kans, ek wil net gou met Armand hulle praat, Armand. got it. Links van die bos. Nee, ek dink is hy wat Sien jy opgestaan hom? het. Ons is gewoon nie in reg voor hom ook. Net bietjie sterker hoor. Okay, as jy 'n kansie het. Nee, hy gaan nie stop nie, hy gaan nie stop nie. Fuck. Ek het amper omgebliksem nou. Kykie. Ja. Well done. That was beautiful. Ek sal op geheel by nie. That was beautiful. Oh, got it. Yes. Stefan Philip, jy kan kyk hier. Baie. Bokke draai af in julle rigting. Ek weet nie of dit 'n ramp of 'n ooi is hoor. Oh, what a shot. Moet al 4 wees. Want dan is 2 wees en die swart hier reg voor ons plus daai. Hey. Ek gaan gooi Yo, dat was fucking awesome. Ja,
Middel. Heel regs, heel regs. Staan alleen. Daar kom die klein. Mors dood. Mors dood. Simon. Ja. Hy is lekker ramme hier so, hoor. Okay, pil hom. Dis 'n tonkak net daar. As hulle gaan staan. So het ook nog 'n paar welkom aksie nie. Maar hou dop, hy. Hy ram met daar by daai span. Mooi. Okay. Net hom. Ja, jy het hom. Vallen. Wag net gou, hier kom na ons toe. Eerste, tweede, die derde, die middelste ene. Derde een met die wit neus. Jy kan hom klap. Klap hom vinnig. Kokke hammer. Daar so hoeken. Waar staan hy nou hier agter? Works for me. You'll be strapped. You'll be strapped in. So what I always do, I put my leg in here, like this, and then you stand here. So you're standing on the outside. You will be strapped. Don't worry, you won't fall out. The shooting line is round about there where Philip is. So I'll be sitting next to you guys. You'll shoot 4 shots. Boom, 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 boom. Then only use your left hand. Just hold it for me. I'll reload. But what the guys, when they take the rifle out, they make a mistake by using the right hand again. So as soon as they bring the right hand out, they do this. Don't. Only use your left hand. So you keep it like that. I will load it. Bring your left hand out. Pa 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 pa. Take it out instantly. Yeah, there we go. Ja, want dan moet jy hulle praat, so right? Video and like, hey, check what I. There's no fucking time, bro. You get that fucking gun and you go boom, 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 back. Shoom. Ah, yes, shut up. I lost it. Shoom. Boom, 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 boom. And then eventually you get down to boom, boom, boom. Like not even going back to reload. Just going out. Hold on, buddy. Hold on.
There, done. So that one's done. Do me a favor right there, behind the head, please. Bolt down, bolt down. Bolt down. There we go. Thank you. It's my eerste. Yeah. Sorry I made you fucking run so much. No, I just didn't want to lose him in this river thing. Het hom dan uitgehaal. Sy nou uit. Fok. Dat je met die vaart in het. Staan hy. Staan hy, ja. Wij nog? Oké, jy sien sy kop, nee. Ja, ek sien hom. Jy is seker as 'n fokker. Ja, dit is 'n ram. Jy kan gooi. Dis 'n lekker ram. Klap hom in die nek. Ja. Blad geslaan. Nek. Nek. Kan jy gaan soek hulle nog? Weet jy hulle? Gou kyk vir 'n lekker een. Daai swart donker een agter. Ja, daai tweede een se horing staan regop. Praat van tweede. Gaan jy hom klap? Ek kan net af. Wat vir my kyk? Dit gaan af van my. Ja.